印尼的首都雅加达空气品质本正就歹，即马是愈来愈歹，连总统家己拢破病加扫几个月。当地政府除了处罚排废气的企业，也互公务人员踮伫咧厝内做工课，减少上下班的时阵塞车造成的乌烟。但是空气品质也是无改善。虽然因明年就要选总统，但是候选人却拢无提出相关的证件，民众是真生气。伫大学担任讲师的35岁查甫人达米尼，因为空气污染得呼吸道疾病，就连伫厝内工作拢爱挂喙暗。也阁有阿斯利亚尼6岁后生，佫较是因为空污长期加扫，扫甲影响日常生活。Active guy, he's an active boy, so to see him like unable to do things and just sleep around and coughing all day is. The first reaction was like sad, of course, but then that sadness became anger, knowing that it's something that is not my fault. 雅加达真有名的呼吸系统疾病专家向法新社记者表示，今年3到7月呼吸道感染甲气候的病例比去年同期增加20至30%。芬兰的能源甲清洁空气研究中心的数据显示，印尼小团发电厂排放的废气，2022年造成10500人死亡，74亿美金的健康医疗费用。Anak-anak kan termasuk salah satu kelompok yang rentan ya Mbak terhadap polusi udara. Yang mereka alami, mereka mudah terjadi ISPA, mudah jadi risiko asmanya, kemudian berkaitan dengan ISPA berulang akan menurunkan daya tahan tubuh termasuk mengganggu pertumbuhan parunya, mengganggu fungsi paru dan itu nantinya kalau berlangsung terus dan tidak bisa ditangani pada saat dewasa tentu perkembangan parunya akan terganggu. 民众普遍批评声响起，印尼当局才总算承认工厂排放废气，甲充满伫首都顶面的有毒营养粒仔有关系。最近几礼拜对13间企业批发佮启动公务员伫出办讲，车辆排放检测等措施，毋过空气品质犹原无改善的现象。中国话连续几夜天，这个有3000万人口的大城市空气品质甚至是全世界上海。广西新闻王慧文编译。